Sakitane yewtere nde mi hewlike fop mi cala e goto no woniri non toujours le combat continue en darotako en haɓata en humata miɗe tori on sakitane yewtere nde fewnu miɗe yaltinde yeso ango joni par ce que yimɓe goo simi suuɗike komi waɗi photo ji ɗin ka écran arabe alala yiɗe woɓɓe voilà harayno addude contraire et pourtant na yeso ango daro ton ko yewtereji importance ko mon ko yewtere ko non duwaɗum wattande hiila gentoro ɗon no ko ɗum no wondi e importance on en attendant je vais faire écouter audio gentole on nani o sukaɗo ko yewti kon celui qui na kala mo soutinal Mamadi Doumbouya on nani e hoyre do winde ɓe heɗo c'est à dire ɗo hande ko jewlugo jonnaɗo ko 302 millions siɗon fala mi holla e on mboɗi ɗin ayno o yi mbuɗi ɗin o yi buuɗi ɗin ka 20 milliers et 10 milliers et 5 milliers ko buuɗi c'est à dire yiɗi aɓɓata par dolle andi fewnoɗo ɓe fokkotono yewgol kindiya kadi koni ɓe yaltiniro dolle buuɗi ɓe yaltini dolle buuɗi ɓe eɓɓiɗo ko marsata iɓe eɓɓiɗo ka marsata mbeɗe turi jamala guinen fo o référendum wonaɗo votede wonaɗo waɗede ɗo septembre ɗo wata goto vote o référendum hay lana ɗon rejeté o constitution maɓɓe mo septembre ɓurɓe ɓen andirede démocrate e nder aduna lan fo amérique kamɓe ko 4 ans constitution maɓɓe ko 4 ans Gabon ko 4 ans kamɓe ɗo ɓe waɗa 7 ans ko constitution no ɓe wona imposande ɗo ko constitution kamɓe ɓe wawi addande c'est-à-dire kamɓe ɓe ƴettuno konngol ɓe inni 31 décembre ɓe waɗa e mettre fin ɓe waɗa e mise à jour 31 décembre 2024 transition mais ɓe jaɓali respectude parole maɓɓe hiɓe imposande ɗo kadi piiji jama on rejeté ɗi malgré jama on rejeté ɗi mais hiɓe force de situation woɓɓe maɓɓe no toon ko fi poste ji maɓɓe ɗo no ɓe waɗirande campagne ɓe yara partout e nder laggine ɓe waɗa campagne ko honno e piiji ni ɗo ko 302 millions ni o ɗi 300 millions ji ɗiɗo wawata wadde goɗɗum investir wawata wadde rede ɗiɗo Fouta Diallo ma ɗum moyguine ma ɗum hawtigine ma baskot ma foore ɗiɗo wayitake waɗirede goɗɗum go ɗiɗo no wayire gollirede piiji ɗi no wawi créede hay usine sukaɓe 30 ha 100 personnes ko gollata e ɗum ɗo sukaɓe buyno retreti ka meɗen ɗo no jangi lanni ka leydi meɗen ɗo hay e goto ala golle anana ɗo goɗɗo no innama golle mois on fof ko 400 millions ba 400 millions ba hakkude moɗon e Allah ɓeyɗa hebbinino jiifari maɓɓe ne ministre des transports ministre de la sécurité ministre ɓe lannino hebbinde jawle maɓɓe buuɗi ka nder poche ji maɓɓe hiɓe jooɗoɗo ɓe imposana en piiji ko intérêt maɓɓe personnel na intérêt pays mayum ce n'est pas l'avenir de tout un pays c'est leur intérêt personnel qu'ils sont en train de défendre ici nana goɗɗo innama si tawi a nawni a yeehi hôpital lekkele maɗen si tawi a ƴetti lekkele maɗe hawri 500 000 maɗum 400 000 gouvernement no fayi yoɓangol ma 75% on 75% no e nder lekkele yeeyaɗe nder 500 000 si tawi gouvernement ƴettanima ɗon lekkele maɗe feccere nde 75% hare na 100 et quelques mille francs guine duwaɗa heɓude maɗum 150 maɗum 200 000 duwaɗa heɓude ɓe ƴetta hande ka 75 300 on fof ɓe yoɓa ɗum ko fenade wawata wadde ka leydi meɗen billahi ɗum no wa kombo fotata on yeta ɗon ayi e goto fotata on yeta ɗon mi nodday ɗo ɓe woɓɓe sikkuɓe kamɓe ɓe lanni irde peɗa ɓe irali peɗa hay e nokko si on sikkiɗo on ponna e leydi meɗen ndi on sikki fenade ko yaltota wone tranquille heejo on ɓaawo jamala guine on e ɓeɗo hara élection maɓɓe intérêt maɓɓe on organise ɗo ɓe yewtida leyda 10 et pardon Sidya Touré président de l'IFR ɓe yewtida RPG Arc-en-Ciel ɓe yewtida le FDC hay e goto ɓe yewtidale mo ko kamɓe tun ƴetti o décision no fi organise o élection on kamɓe on ɓe yaɗoyta si evdi ala giselu yaade o participal Alpha Condé participal oɗa participa Sidya Touré ko kamɓe on ɓe yadata élection o référendum on no votude ɗo num
o yahoy do habi valide mo tata way kanko hamana ko ma o présento candidat o yahoy do ha sitay en wakilaki dari den darte hamana yalta ina ko candidat les élections o yalta o ina ko candidat o yalta o ina ko candidat jama on kadi yeru famu be yeru be famali be yaay wadana mo ko fala ko parce que on nani amara kamara sart ma o yewtere makko wi kambe o inni yobe wakila de le premier tour ko mamadi feyu parce que ɓe andi si mamadi feƴƴi premier tour hara hande kadi ɓawo ɓe organisé ta deuxiéme tour IFDG naɗum heɓi 2010 premier tour 43% et quelque IFDG heɓi 2010 hi 2020 combien 2015 combien on non fuyɗen suti ɓeɗo ɓe ara ɗo ɓe imposanen ɗo andiraɓe ɓe démocratique 4 ans waɗi ɓeɗo ɓe waɗanen 7 ans kon noni double kon no ɓe on waɗannen ka leydi meɗen num jama on ombiti gite maɓɓe ɗen aliou bano ko kaso foni ke minge bilo bawo ɓe no haalda fi ɓen ko wulɓe ni o tigiri wolata ɗum ko hunduko mum ɗo par ce que na mi nanirde yewtereji ɗum kono mi yewtan tumi ɓangina noon fi on ɓendi hakkille moɗon ke aygo jippiɗo ngo wonde muɗum ɗo ko enen salingol anna si tawi en ƴettino disposition on jeddike men komin yewtata on ko waɗe non noon en fof meɗen en hewtatano ɗo mais menen komin aru men accita tan jamini min yeyata on ko waɗaten ko kaleydi meɗen joɗɗon rece ton duton hulon wata gotowol mi yaltali ha hande layfa minni yalte feroɗen kaje mi yaltali ha hande mini fellen mi yaltali ha hande inni yen sunne station mi yaltali ha hande minni yen waren goɗɗo mi yaltali ha hande minni attaquen kan goɗɗo min komi inni ko wonen ka cuuɗi meɗen ko compound simple ferme boutique aji meɗen ni heƴen ka suudu men ferme boutique aji men ni heƴen ka suudu meɗen sen fermi boutique aji meɗen ni en fermi ko golleten ko en heƴi ka suudu meɗen yontere en dara si ɗum ɗo sansata muñño yontere par ce que ɗa wawi horde lewru ndu fo hiɗa wawi horde muññoɗen yontere siɓe fusi jawɗe immoɗen si tawi ɓe fuɗɗike ɓittinde immoɗen fof yalta nde wotere baare en laawi ɗin fof inne jogiteɗen kayriji innen koɓe ko faalen koɓe libéru leydi ni en yiye si aduna allah waltayi en yiye si amérique waltayi en yiye si union européen waltayi en yiye si nations unis walatayi en yiye communauté international walatayi en yiye CEDEAO si walatayi iɗen jooɗi iɗen wolde hande jama ko woni wolde ka réseau sociaux ko fi dewle e fi piiji acce yewtugol i piiji ka réseau sociaux ji ɗo imam abdoulhamid ɓe nodditi jama on ɗo ballo finde juulere maɓɓe ko yimɓe ɓen ala e participe de ɗum noon o yi o bandirawo men inire ɗo hawa balde wakkilare makko ne donc yo jama on immo yo jama o immo waɗen ko duwaɗen gon ka leydi meɗen ndi andite lagine koyen fof jeeri lagine senerde no mari laabi tati no ɓe jogitoro fouvaro iɓe mari ngal autoal remorquoal iɓe mari autoal pickupal iɓe mari ɗum motor par ce que ɓe andi ko yahata kon ko motor yahay ko pickupal ko yahata kon ko pickupal yahay ko hoore camion sa fokkiti yawgol hande kankan si tawi dongal ma ngal ko tiiɗongal iɗa andi ngal wawata yahde ka motor kaka pickup waɗata ngal aa si tawi hiɗa andi nga wawata heƴude ka coffroto ma nga wawata heƴude ko hoore julle wawoje hiɗa andi way ko camion naɓata ngal si ɗum noon fof gasata ɓay koyɗe maɗa ɗe naƴƴettu waɗeteɗe essence nandungu ko ceeɗu ɗa wawi immade ƴetta koyɗe ma nde seppa wono mawɓe meɗe ɓe immorto noon seppa yara makka ara non hiɗen jooɗi ɗen aynite ɗum noon est ce que ɗum noon ko normal non wona normal noon koyen jooɗo ko cuuɗi men heƴen resten tranquille ndaari ha si tawi ɓe arata ɓe négocier e meɗen hande hay si patron jo nangama Conakry ɗo si o accitama ɗo o susta wolde ko onno nangira o susta wolgol ko jelɓe tin nini ɓe haalde fi changegol frangine ɓe wattadi sili ma ɓe wattadi franc CFA ene yiɗen jooɗiɗe anidi ɗum par ce que mbuuɗi alaka banque ɗin mbuuɗi ɗi ɓe patron ɓe ƴetti ɗon wallini par ce que ɓe yeyetama ɓe wawata ɓe mara accès yaltingol mbuuɗi ka banque sina 5 millions a wallino ton 1 milliard 2 milliard a mara accès yaltingol ton sina 5 millions par mois miijito ɗo non ɗum no goɗɗo wallina ɗo 5 milliard ko franc ka banque goɗɗo ara walla ɗo 400 millions goɗɗo ara walla ɗo 100 millions on fof moɗo yawno yaltinogol ɓe inna onon omo 3 milliard da omo 500 millions omo 300 millions omo 100 millions omo 50 millions da goto mon kala mara accès yaltingol ɗo sina 5 millions
e alors que oda ko 3 milliards on ala defim oda ko 500 millions oda ko 300 millions oda ko 50 millions oda ko be ara on fop modo no ta goto mo mara accès yaltingol sina 5 millions ka banque wo lady develop ni e yandi easy ngi fermade din kamere be wada non hande kadi be misa woni parce que si be wadi sili hande kadi mo 1 million kan way perde 400 millions der mo ma 500 millions der mudo ondo foko mi yetri on ko watta hile mo ko wada tengon kaledi mere acce comment ko scandale do fut on nani problème on ma hakuna mabbe baylali on en nani problème hakuna mabbe simandu parce que be wi simandu ko 11% ma 15% marde to abatal andi to no simandu ko be nalde do no waye bare 200 millions de dollars par mois 200 millions de dollars par mois no waye alto be simandu harako import harako pourcentage la kenya mais uno yi taxa ma ande kadi wobbe no halde ko 15 millions e ko 15 ko 150 millions wobbe no ko hay ko 100 millions wobbe inde hay hewta don tode parce que be lanni signé de contrat o pacte fi dum non donc be non be nata yo jamao watta hila mo ja comment gol goddo ma andi da pousser goddo andi ko avantage mako watta hila de enen la plupart lagine ala conviction enen ko ardo oui ko kanko Alpha Condé darinoɓe inni mi wona sacrifice fiwata Alpha Condé wono candidat ɓen non no hande no ɗo so wiyande kasoro e nangama sokama ɗo maison central ñande ɓe dirti nde yewtere makko ne mena ba yeeso o sikkude ko fiyono o sikkude ko fiyono ñande o yi Alpha Condé ɗo jama wala wolde fi makko Sidia Touré jama wala wolde fi makko ka ko alaji selu wona cukkedi ni ko alaji selu o krief créera fi mudum jonno jama on yeggutude fi beeda wola be na alaji selu non do nani alaji selu warata fu alaji selu wuri konno alaji selu wodi do baba wobbe go do harabe susta afisa de réseaux sociaux no do si tum modira ma sa getti photo tiro gol be pototo si yewtere ji mako bano yewtere fi lamu adana tabe yewta biddo be non daro da jodo inna am be man wuli fi alaji selu no wuli fi politique yaltini de am mawdo ma hambo wondo wadde débat politique ma be inama onon be wonbe wadde di video ji ka réseaux sociaux on anda dum wata etude lando dum ko piiji birri be na jokkudon menen non sino sati an jodi don ka suudu e mi wando wadde do aduna Allah fondara la sino sati lando si jentoto ko mi parce que na ando an jodi do mi wado yewtere ji yeso fo ko mi si sati si lando nana yewtere ji na an suudi don do ay sana bana ma vocal asusta wolde ake commande ko lipi do weli metti sen daraki yawtude do ko problème molana do narde wado ko kaledi mede problème no mo andan no hore mo on tigi yalta on nani bi halde do fi rebellion nati zero ko ko ferande fous c'est les maçons rebelle fous à la zero ko fi yonu be woni wadir be na rebellion don parce que godo 31 décembre batino be non do be gettuno Sierra Leone be natti be ka frontière fi yonu jama o hirno dum no 31 décembre fedde nangi fudira ko widon ge mutira ko widon janware ngala goto mabbe wada ka por e ko feƴi kon a waɗo kadi ɓe imposande ɗum no ɓe hirna jamma saliɓe ɓen vote de constitution ɓe hikkina ɓen noon ɓe inna rébellion no natirede géré kore ɓeeɗa ɓe yaha ɓe votana ɓe jonna ɓeeɗa mbuuɗi coute ka coute virat ɓe ara ɓe vota ɓe valida constitution Mamadi Yalto yawina wona e candidat comme votanoytamo on yiɗo Alassane Ouattara o inni o wona e 4e mandat jooɗoɗe ɗo ñande o foti 4e mandat makko o lammi o jooɗiti tawi ɗum par ce que miɗo ɓe inni ɓe suspandi tijjani kiyam o wata yahde élection awa jooɗoɗe ɗo yiyo Alassane Ouattara so jooɗiti keɗo tum coup d'état waɗa mo wallahi so jooɗi keɗo coup d'état tappatam o coup d'état yittata Alassane Ouattara kam par ce que woni beera woni hande kadi kiikalare kiikiɗere o yimo imposade ɗo fi 4e mandat jooɗoɗo yiye ɗo ɓe yaahi ɓe tappoyemo kadi jam wala ñalla jama ono jooɗi tum commentogol piiji ka réseau sen darake wattanɗe hila ɗi programme ni meɗen en lanni yolade hay e goto hande kadi a wata fewtude yewtamo secrètement politique lanni mettinde ɓerɗe jamama fo politique lagina lanni mettinde ɓerɗe jamama fo ka leydi meɗen ɗum ɗo fo ko fiyon par ce que ɓeɗo ɓe lanni jiɓude ko ɓeɗo wawno arransande ɗum ɗo ɓe arransali ɗum ɗo hande ɓe jooɗike ɓe wadde ɗum ɗo ɓe okkili ni ɓe ɓurtini naɓude ko Alpha Condé accino ɗi ɗon jagata ɗon sitta ɗon ɓeɗo ɓe yettini ɓe naɓiɗi ha yeeso ton mede tori Allah ndeno septembre hewta parce que ñoosi ndeno septembre hewta yo Allah tawara ɓe no wodi ka hirni yo Allah tawara ɓe no wodi ka hirni